iyi niyo ambush ya mbere ibayeho mu mateka ya 2023. Namwe murebe ibimenyetso birivugira, mubanze mwumve iyi nkuba. Ngiberehe rero, ubu ni ubudasa bwa 2023. Abajenerali bose bamanutse, abasenior officers bose bamanutse. Intare zasarambwe ku mirongo y'imbere ku rugamba. Uvira mu masaha makeya ishobora kuba igiye kuba tombe. Ni urugamba rukomeye ruri kubera mu ngengero z'umugi wa Uvira. Mwumve iki intare zasarambwe zirimo zirababwira. Tugiye kwinjira ku rugamba, n'ubwa mbere mu mateka nkozi nkuru nishimye. Ni buri intare mbwira ati nawe urishimye. Ibi nibyo byishimo bya mbere bibayeho mu gusoza ukwezi kwa mbere umwaka ni 2026. Uku ni ukwezi kwa mbere turi rotaranteye. Nibuzi neza kuri intare ya Sarambwe, fata kino kiganza cyawe ukande like, usharinge nibura abantu 10 cyangwa 100 bitewe n'urukundo kuri intare za Sarambwe rugaragarire muri share nibura. Ikindi utere comment. Nukuri kw'Imana urabugize neza cyane. Nibuzi neza rero ko wamaze gukanda subscribe, ukabuzi neza ko wamaze gusharinga, ukabuzi neza ko wakanze like, igisigaye tera gatebe ubundi wumve kino kiganiro cyose paka ugizute paka ugisoje. Ngiye kukwereka akantu ku kandi, tugiye kwinjira muri ya systeme ni Mutotorinyo papa. Tugiye gutotora akantu ku kandi muze Mutotorinyo amaze kugera neza kumeza. Agiye kubabwira ibyaranze urugamba guhera ku isaha 8 z'ijoro ku itariki 31 kugeza nonaha muri muwe mureba ikiganiro cyanyu ku isaha 12:28. Akaba ari bwo rero tugizute dutangiye ngo bimeze bite. Turibuza kuva aho ngaho tuzamuke muri ya misozi miremire ya za Minembwe, turebe ngo bimeze bite, aho bitazagwasa nkuku bimeze bite, gwitsa nkuku bimeze bite. Tuze kwambuka tugere mu bindi bice bitandukanye, aho turi bugaruke Puezero, tukaza Bibogobogo, tukaza Baraka, tukinjira Karemi. FRDC FDLR wazalendo barimo barahategurira iki inkuba ikubise kubitiye he. Mwegere hino. Nukuri kw'Imana iki kiganiro utari ukirebe, utari bugisharinge mugenzi nka kirangize, ntacyo uzavuga muri uko kwezi wabonye. Reka nze manze mbabwire ko ntago ndi butine ngiye guhita namamaza duhita tugenda. Reka mbabwire ko turi kumwe n'umuganga uvura indwara zitandukanye, harimo igicuri, amarozi, amakimirane mu muryango, indwara z'abagore, aho wamusanganira mu mugi wa Goma za Kituku. Nimero wamubonaho akamenyetso ko guteranya 243 96 15 95 sawa gusa. Kandi uramutse uri mu Rwanda, Uganda cyangwa ariho hakoroheye kugera, wamusanga hano ku mupaka uzu Rwanda na Uganda hano za Cyanika. Nimero wamubonaho ni 0794463015. Egera muganga agukoreho ryake. Nukuri kw'Imana hari abantu benshi maze kubona ko batazi agaciro ka YouTube. Akaba ariyo mpamvu uyu mubyeyi wahisemo kubahereza YouTube. Impamvu mwita umubyeyi ni yihe? Iyo umuntu agwaye ikintu kizagutunga imyaka n'imyaka ku mafaranga make, ugashora rimwe mu buzima, warangiza ugakorera amafaranga, egari ko umuntu aba ahindutse umubyeyi wawe. Niyo mpamvu mugomba kwandikira iyo nimero iri kuri WhatsApp. Iyo nimero ngiye kubabwira, fata agakaramu tujyane, andika 078 962 9162. ubundi aguhereze YouTube nziza ku giciro cyiza utasanga ahandi. Nubwo aguhenda ariko aguhereza ikintu cyiza cyane. Si ibyo gusa kandi, nawe ushaka kwamamaza ufite ibikorwa byawe, ukaburi intare ya Sarambwe, ukabureba kuntu i Rwanda irebwa, ikurikirwa n'abayikunda n'abayubaha kandi bakeneye izo service ufite, zana ibikorwa byawe tugirute tubyamamaze. Kuko kugira ngo tugere kuri tere, tugere n'ahandi, niko mwadushigikiye muri ubwo buryo muza kwamamaza iki ibikorwa byanyu kuri i Rwanda. Ubundi mukarushaho kugirute kudushigikira umunsi ku wundi, umunota ku wundi, isegonda ku yindi. Tuvaho rero, reka mbararikire buri muntu wese ukurikirana i Rwanda nagira umuhate wo kwandikira iyo nimero iri kuri screen, haba mu kwamamaza cyangwa se mu kwinjira mu rubuga rwa WhatsApp. N'urubuga rwa WhatsApp tuganiramo gitore, tuganiramo gipfura, yuri kigarasha ntiwemerewe kuhagera.
Yuri Wazareno ntiwemere kwagera, FDR rero dukubita tutababariye. Uhaza ni wa wundi wiyubasha uzi neza kazavuga ibiri mu murongo ugira ute wubaka, atitaye ku moko, atitaye ku karere, atitaye aho yavukiye, ahubwo arimo arareba ahari kwerekeza, hafata ahari hakahahindura heza cyane kurushaho. Rero intego yacu mu nkundishe n'abandi, ariko mfite byose, namwe mufite amakuru yizewe. Twigereyeyo rero, aha ni ku isoko y'amakuru, hahandi ubona ibyo amaso yawe atarabona, iyo bayita ambush papa. Urwo ni rwo rugamba. Intare za Sarambwe zirimo ziragenda zikroringa, zigendesha inda hasi, zikagera mu mirongo axe y'umwanzi, kuri front line, kuri champ de bataille. Barangiza abana bakagukubitira mu gafuka, udafite na hamwe ho kwirukangira uretse gushinga karizo, gushinga umutwe mu butaka. Tugiye gutotora akantu ku kandi tubabwire urugamba rw'uyu munsi uburyo rwagenze. Ni urugamba rukomeye, na n'isaro rurimo ruraba. Ni urugamba rwa 23, ese iri buze kwisubiza Uvira. Ni urugamba rwa 23 mu ntego yo kurengera abanyekongo, cyane cyane abavuga ururimi rw'ikinyarwanda, abanyamurenge, abari mu bwoko bw'abatutsi, bahigwa na leta ya Chiromoni ya Ndayishimiye. Ni ukuri kw'Imana hari ikintu tuvuga, ubwo ndimo ndasasira inkuru kugira ngo n'uburyo nyinjiramo ndi gushuha. Hari ikintu tuvuga abantu ntibacyumve. Mbabazwa n'ubwoko bw'abanyamurenge, nibo bantu kuri isi ya Nyagasani, nibwo bwoko buhigwa mu gihugu cyabo, kandi bugahigwa na leta yabo, bugahigwa n'amahanga, yewe bugahigwa n'iki n'abaturanyi. Ugasanga ugize umuturanyi mubi wawe nka Ndayishimiye Evariste, ugasanga ugize umuturanyi wawe mubi, Mana ishobora byose. Ugasanga n'uwakabaye kugwanira kuvuganira nga Chilombo niwe mubi ushaka uwo mutwe wawe, niwe mubi ushaka ubwo butaka. Mbese koko ngifite Mana, kino kiganiro reka nzi twinjire, ntago ibyo bintu ndibuze kubyinjiramo cyane, kuko iyo byinjiyemo ahanini birangira mbigize ute mbibabariyemo cyane. Reka manze nkande kano na kariya. Runingu niho hantu tugiye kugira ute, Runingu niho hantu tugiye guhera. Runingu Mana ishobora byose. Hari umuntu uri kumanza nahereza akamapu. Runingu niho hantu tugiye kugira ute, tugiye guhera. Reka nizere rero ko mwese mwagize ute, mwese mwamaze kuhagera. Runingu none hatuvugana, nababwiye ko imirwano mu kigano cya mbere nakoze, nababwiye ko imirwano yamaze gusiga Runingu inyuma mu mugongo, aho ni ku ruhande rwa 23 bari gusatira agace kitwa Kiriba. Ubwo rero aho ngewe uburyo systeme ndimo ndakoresha, aho ndi kuhita haba hagati ya Runingu na Kiriba, aho hasi mu gatebekero ndimo ndahita muri zone netre, kuko nta basirikare ba FARDC bafate, nta n'abasirikare ba 23 bari bafite mu kiganiro cya mbere. Ikiganiro cya kabiri, abo bose bagize ute babindanye, umwe yagiye akurikira undi. FARDC ikavuga ngo reka dukoresha uburyo bwose bushoboka, turebe ko tuza kwinjira mu matwara ya 23. Na 23 nayo ikavuga ngo reka dukoresha uburyo bwose bushoboka, turebe ko tuza kwinjira mu matwara ya FARDC. Aho ngaho rero wari gutsina n'uwe, ni wa wundi witoje neza, ufite umutima ukomeye, witeguye gukora buri kimwe cyose, witeguye gutanga icyo afite cyose kugira ngo abashe gutsimbura abashe gutsimbura undi. Akaba ariyo mpamvu rero kuri iyi mirongo y'imbere ku rugamba, ariyo mpamvu urugamba rw'uyu munsi rwagize ute, urugamba rwakomeye kandi rugakomera yewe cyane. Urugamba rw'uyu munsi rwakomeye kandi rukomera cyane, ko n'urugamba rwari rurimo kugira ute, rwari rurimo kwigana ku ruhande rwa FARDC, ku ruhande rwa 23. Byumvikane ko bano batipe bitewe n'igihe bamaze bari kurwana, uzana tekinike nshya, uhindura imitoreze y'urugamba, ufite umusensei, umwarimu mwiza ku rugamba, niwe uri buze kugira ute, niwe uri buze gupasinga uru rugamba. Kuko bano batipe bagwanye guhera za Bunagana, baraza bagera za Uvira, 23 yikuramo isubira inyuma. Rero bamaze kumenyana, kuko basanzwe bahurire mu rugamba. None ikosa Ndayishimiye na Chirombo barimo barakora, niko bari kongeramo amaraso masha atazi byabereye ku rugamba, kuko abenshi bamaze kugira ute, bamaze gushira. Noneho umuhibu uri hano
ni urimo urabona ishano kuko ari kuza yikokinze bya bindi bye bya gikomando akiya kugwana bya gikomando agatera icyo bita ubufurike kwa kundi utera ikimbere cyangwa ikinyuma isaso rita ripasangura ikibuno ugasanga ikibuno cya pasanguse cyarangaye ugasanga ubwongo babutundumuye bitewe n'iki n'utwo kugira ute kwiyemera. Umurundi we hano akaba arusha abandi bose ibanga. Umurundi waravuga ngo nge sindi bwatake ariko hano bariho bagomba kwataka. Sindi bwatake ndategereza unyataka ansange mu birindiro. Noneho mfite aka defense kamwe hariya muri metero 10 akani kuko umurundi agenda yubaka ibivera muri metero 10 indaki muri metero 10 akavuga ati niba kubiti ya mbere iya kabiri abi ya gatatu turirukanga dusimbuka imitego twateze mu ndake ya kane. Nono baraza bisanga he muri mini abarunda akabari babi mu gutega mini ariko ibyo ngibyo byo gutega intare za Sarambwe zamaze kugira ute zamaze kubivumbura. Akaba niyo mpamvu ku munsi w'ejo nabakore kigano mbabwira ngo abari bari kuyango barimo baratega ambush barimo baratega za mini birangiye ari bo zigize ute ziturikanye. Ibyo rero bikaza gutera ikibazo n'ubwoba ndayishimiye Evariste bigatera ubwoba nde Chilombo. Rero aba barundi b'uyu munsi bo bari bafite nono tactique na strategie zihambaye zari zimeze ute. Ibombe rimwe bakubitaga bahitaga bakizwa n'amaguru. Umva tekinike nono murundi yazanye aravuga ngo ndakurasa niruka ndaza nkurase nirukanye ni turi bufesingane. Mu gihe uraburi kugwana n'iyo bombe abahibu wa Zarendo FRDC FDLR nabo baraba banyuze kuzini mande barimo baragira ute barimo barataka kuko abarundi ni babi cyane muri sharing. Noneho basanga abana b'intare za Sarambwe bo bihishe mu misozi miremire igihe urugamba rwa mbere rwari rusanga urucogoye mu masaha y'isa 10 abandi basanga aho basubiye inyuma intare za Sarambwe zabazengurutse zirangije girute zirababinda. Muri uko kubabinda ya system abarundi bari bazanye yo gusheringa bagakizwa n'amaguru bimura ibikoresho ko bazaga hano bakarasa deni bagahita bagira ute bagahita bimura ibikoresho kugira nuza kubagota agote andi bamaze kwimuka ahubwo hari iki hari abahibu wa Zarendo FRDC FDLR. Noneho intare za Sarambwe zikaba zifite ba mudahusha barimo hejuru biteguye kudahusha babandi barimo baragira ute babandi barimo barimura ibikoresho bikomeye babandi barimo barimura za ntwaro zikomeye za literary nibo bahitaga bagira ute bakubitwa. Noneho bagakubitwa n'impunda za M25 za M24 akaba arizo mama 23 irimo iragira ute irimo irakoresha akaba ari impunda za R ndende R izo za zimbasi ni eri y'ikirenge na ra urukumva. Ibyo ngibyo akaba ari iki akaba ari igisobanuro cy'intare za Sarambwe kuri iyi mirongo y'imbere he imbere ku rugamba. Rero ku makuru mfite kandi amakuru yizewe aturuka rwose kuri front line neza cyane niko izi ntare za Sarambwe muri iyi systeme yo kuva Sange binjira Runingo bava Runingo binjira Kiriba bava Kiriba tayari bazahita binjira he binjira Uvira. Uri hano za Runingo arimo aracunga neza za Kiriba ikiba gisigaye niki ni finishing kuko hano kuri N5 ubwo nyine no muhanda uyu niwe muhanda uturuka hano za Sango kazu gaturiza za Uvira ni RN5 ubwo ni route nationale 5. Uwo muhanda rero niwo aba wa Zarendo FRDC FDLR barimo kugenda banyura he barimo kugenda banyura ku ruhande kuko bari gutinya gusatira iki imisozi uko basatira imisozi egari ko bisanga he muri axe bari buze gukubitirwamo kuko imisozi bazi neza ko zirimo mama 23 bakavuga rero reka twikinge ku muhanda tugende tuzenguruka isaha n'isaha turi buze kongera kwandika V twongere dukate hejuru turebe babandi bari mu misozi bahure n'abacu bari hano none turangiza natwe tugira ute tubakubitiremo hejuru. Ariko bagasanga intare za Sarambwe imbere ku mirongo y'urugamba intare za Sarambwe zigize ute zihagaze neza cyane ziteguye kurangiza aferi bakayigira iki aferi bakayigira termine. Uwo bita Ndayishimiye Evariste rero we ngirindi banga yazanye kuri urugamba anari ryo banga rikomeye ngo nugufata imbonera kure akazihuza na Wazalendo. Kavate rero imbonera kure hano mu Burundi byo zakoze murabizi reka tuzifate tuzihuze niki na Wazalendo. None nitumara kuzihuza na Wazalendo ega ariko
turi buze kuba tumaze gukora urukuta rw'abiyahuzi. Urumva ku ruhande rwa FARDC, Wazalendo n'abiyahuzi, ku ruhande rw'abarundi Imbonerakure n'abiyahuzi. Nubwo nabonye perezida w'u Burundi yazishima cyane ngo Imbonerakure ngo zireba ngo mu myaka igihumbi, byumvikane ngo ko ku rugamba ngo bareba bakareba n'ibyo urimo uratekereza. Noneho ibitekerezo barimo kubona ngo barimo kwirebera bakareba ibiryo, ngo bareba kureba kwawo gusa, ngo barimo kureba ibiryo, bakareba aho bari buze gusahura, bakareba abadamu bari buze gufata ku ngufu. Ngo nicyo Imbonerakure zirimo zirategura cyane hari ku mirongo y'imbere ku rugamba. Twagiye rero yuvuye hano mu gice ubwo urugamba rwari ruri hano mu gice kitwa Runingu, mu byumve neza, rwamaze kumanuka ruraza gwegera muri aka gace kitwa Runingo. Ubwo bavuye neza muri Runingu baramanuka, intare za Sarambwe ziraza ziramanuka zigera hano muri Runingo. Urumva bavuye Runingo baramanuka baza he muri Runingo. Ubu ngubu aho barimo barasatira neza neza ni muri Kiriba, aho biteguye kugira ute kuhagota. Akaba ariyo mpamvu rero hano umuntu uri hano za Runingo abareba neza agace kitwa Gihanga ndetse na Gihungwe, urukumva, akaza hano kuri uruhande. Imana we, reka nze ne gutera abarundi ubwoba. Izi ntare za Sarambwe zirimo ziragendera kuri uyu muhanda. Dore ngiyi mapu nayo baba bayiduhaye. Dore ngiyi mapu baba bayiduhaye. Ndakeka ko ntago yose ndi buyikwereke. Mba ngomba kugira ute kunyuriramo gatoya, sinkwereke iki, sinkwereke suruse y'amakuru, ariko ngiye icyo nkora ngaguhereza iki, ngaguhereza amakuru yizewe. Mureke twinjire neza tudatinze, twinjire kuri axe. Noneho ngo biri kugenda biti, abarundi barimo barahura n'uruva gusenya, Wazalendo nuko, FARDC nuko. Muri aka gace ka Kiriba ni intare za Sarambwe zirimo ziratakira cyane, ni intare za Sarambwe zirimo zirakubitira zidahujwa, ni intare za Sarambwe zirimo ziravuga ngo uko byagenda kose reka dukubite twinjire muri Runingo, tuve Runingo twinjira muri Kiriba, tuve Kiriba duhita twerekeza kanze mbarebere neza udasanga mbabeshe, tuve muri Kiriba duhita twerekeza hano muri Kavimvira, tuva Kavimvira duhita twerekeza he Uvira. Ubundi ibintu byose birushaho kugira ute, birushaho kumera neza. Ngabandi basirikare ngo barimo baritegura cyane, ngo bari hano za Gatumba, ngisanisa ngo biteguye ngo kwakorera buri kintu cyose gikomeye cyatuma ngo mama 23 idashobora kugira ute, idashobora kuba yabatsimbura muri ibi bice bavuga ko bo byamaze kuba ibyabo, kandi bari buze kubirinda n'umutima wabo wose kugira ngo intare za Sarambwe bazikubite urugira ute, urudashira, ngo bagiye kuzikubita urugamba rudashira. Ariko ibyo byose bikarangirira he, bikarangira mu bitekerezo. None ikintu gisekeje ni uburyo uruhande rwa FARDC ngo bari gutinya kohereza abajenerali, bakababwira ati mwebwe mwigumire za Karemi. Rukumva ko mwigumire za Karemi. Noneho abahibu bagende bambaye kamera kuko ari bo bari bushobore kuzirinda. Nibagerayo twebwe turaba turebera urugamba he ku screen. None turangiza tugira ute, tubahereze briefing ziri kubera ku rugamba. Bagezeyo rero itumanaho ngo bararibura neza, babura babo, batangira kohereza yo drone, akazamutse gahita karaswa n'imbunda batazayiturutse. Muri make ibintu byabakomeranye hafi rero y'umujyi wa Uvira, mu marembo y'umujyi wa Uvira urugamba rurakomeye. Zimwe mu ntare za Sarambwe zazengurutse Hibu zagenda ziravuga ati reka dufunge abamaze kugira muri ibi bice n'ibikoresho byabo tuzabigumane. Bageze imbere basanga nabo batezwe iki, batezwe ambush. Iyo ambush rero basanzwe batezwe niko habaye ubwenge n'Imana, intare za Sarambwe zikikuramo neza zikarangira zisubiye inyuma ho gatoya, inyuma kandi zasubiraga naho hari imitego, bikarangira iyo mitego bayibonye, ariko kuyibona ntago zabuzozigira ute uzikomeretsa. Ubwo ntari buze ngo mbivuge, ntago zabuzozikomeretsa, nubwo ntari buze ngo mfirime ngo nibangaye kuko ntabazi, ariko arabakomerekeye mu mitego yariri inyuma ubwo bategwaga ikimbushe. Rero bahise bataka baravansa bagukubitira umwazareno, cyokoze icyonzi cyo nta musirikare n'umwe wa 23 wahagize ute watakarije ubuzima. Bagukubitiye umwazarenda, bawazarendo barirukanga, abantu neza bari zabuvira. Ndizera neza ko bumvishe urufaya rw'iki, urufaya rw'amasasu.
bamwe rero nabonye bandika ngo imirwano ngo yinjiye muri Makobora. Icyo ngicyo ni ukubesha. Makobora nta mirwano ihari kugeza none haratekanye, none nta mirwano igize ute, nta mirwano yera. Tuve Karemi rero duhite twinjira he, hariya hejuru za Puezero. Puezero ngo bimeze bite? Puezero FRDC FDLR bongeye kwagaba ibitero bikomeye. Muri uko kwagaba ibitero bikomeye, na niyo yino video ngiye kubereka, noneho ubu mfite proof. Na niyo yino video ngiye kubereka ibereka uburyo bahageze, bagahita bihifotoreza vuba, bagafata ka video k'amasegonda, bagahita bakizwa n'amaguru kuko babonaga intare za Sarambwe zifatanyije na Twigwaneho zizamutse, noneho zifite ubukana, zizamuye ibikoresho, kuko intare za Sarambwe zo zizavuza ati reka dusunike tureko twakuramo na Bibogobogo, noneho tube dukontorora Puezero, dukontorora na Bibogobogo. Kandi Bibogobogo nindiri ya FDLR, nindiri ya FRDC n'abarundi, kuko niho benshi bagize ute barunze. Intare za Sarambwe zagize ute zahakoze akazi. None turi gukora ikiganiro, sinzi niba muri kumbona neza, bwije muri buze kwihangana, ntago ndibuze kugicamo bitewe n'amakuru ngize ute n'amakuru mbafitiye. Ubwo rero izo ntare za Sarambwe zari ziri imbere ku mirongo y'imbere ku rugamba, nizo zavuze ati mwebwe muzamuke mwunganire Twigwaneho iri hano hejuru za Bibogobogo. Abandi rero plito za Puezero, FRDC ikaba yari yatatse n'akandi gace kitwa Gwitsankuku. Muri ako gace ro kitwa Gwitsankuku akaba ariho hari ibikoresho byinshi bya Twigwaneho, ibikoresho byinshi bya FRDC. Plito bya Twigwaneho akaba ari byo bari barimo baraviza bavuga ngo nitumara kwigara bino bikoresho turaba turangije iki Twigwaneho. Ariko umuwazalendo, umu FRDC, umu FDLR bazamutse Gwitsankuku, nta numwe wagize amahirwe yo kugira ute yo kongera gusubira inyuma. Abenshi bakaba bavugaga rero nyuma mvuga ingabo z'abarundi ngo zigiye gushakayo iki, ngo Red Tabaro ngo nihigize ute, ngo niho yihishe, ariko byarangiye bigize ute biba akomeranye. Reka rero tuve aho Gwitsankuku tumanuke za Baraka, aho ni muri Fizi. Kugeza none ha Baraka, uretse kuba Baraka irimo FRDC FDLR wazalendo barimo gushakisha uburyo ba supporting ibindi bice, none nta yandi mabombe yavuze, ntayo. Ubu haratuje, hameze neza. Tuvaho rero twinjire muri Masisi, twinjire za Mwesoho, nubundi urugamba rurakomeye kandi rurakomeje. Nta numwe uratsimbura undi kugira ngo wumve ubukana bw'urugamba rurimo ruragira ute, rurimo rurabera hariya. N'urugamba rero barimo barigana, n'urugamba rurimo guhunga gukomeye cyane ku ngabo za FRDC n'iz'abarundi. N'urugamba wazalendo FDLR barimo barashingura umunsi ku wundi. N'urugamba rurimo muborogo ukomeye cyane ku ruhande rw'ingabo z'abarundi. Turi ku mugoroba, iki kigano ndabizi ko muri buze kukibona bumaze kwira, ariko amakuru yose yatangiye kutugeraho ku isaha 12:28 nanjye ndavuga ngo reka ntangire kugira ute, ntangire ku updating. Iyi ni Rwanda, hano turi ni muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo.